پیسس کلس نعرہ گئی شیخ واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. بیس شخص آو پنہ بزرگی پہ کبر پنس علمس پہ سورے قرآن پاک اس یاد 7 قراتن من پڑھان 30,000 حدیث پاک سند ہتھ یاد خانقاہ واریاہ پیر مرشد ساس بدین لکن ہند. پتہ کیا دلیل گیس اکس وپر لڑکی پہ پیس نظر عاشق گو تمس پتہ تھی محلس مز گت دان اور یور مریدن دپن نیرو خدا سوال بہ یمو کہین پتہ سوزن تہندس مالس شش امس لڑکی ست کر بہ نکاح تم دپس ژٕ چھُکھ مسلمان کوٹ چھ نصارا اس لگہ پان ون نکاح کہین البتہ اخ شرط چھ اگر ژٕ نصرانی بنکھ تیل چھ منظور یم سوز شش مے منظور بہ ون نصرانی یہ واقعہ 100% پوز خبر کتن کتابن من لکھت بہ ون ناو تہ ونیک صاحب اس پتہ یل گو تائی چلو نکاح کرو دونس نہ ون کی اکس ورس خنزیر رچھن اد گھ رخصتی یہ منظور گو وی رچھن گاؤں والن تہ گئی مس جان پہچان ہم مریدین گئی ودن 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 بغداد تت گئی خانقاہ تہ بند تت گو تہذ لنگر تہ بند سورے یمو بوز شیخ بنیوم نصرانی اڑین گو ہارٹ اٹیک موٗدۍ ؤری گو وہر آئی تمس کی مرید بھی نظر دن اس وچھون سون پیر کت حالس مز ات بستی مز وت ات کورک معلوم یم خد خالک نفرا سہ کت دپک سہ جنگلس مز تت کیا کران سہ خنزیر رچھان بس سمن ژٹ ودن کرک نیرت تور یل وت یہ لیکن پانے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ یل اور جنگلس مز وت شیخس کن پہ نظر دستار اس کی نثار ان ٹوپ حس کلس نعرہ نل آس مگر سوئی آس سوئی یل واز پڑھن سو رٹن اتس من ڈکراون پکان اس گئی اس کر سلام شیخن کور وعلیکم مگر لتے اس گئی نزدیک اس دپ شیخ ژٕ کیا گو یہ 7 قراتن من قرآن شریف پڑھان حافظ کلام اللہ شید حافظ کی یاد قرآن پاک دپن سہ گو مے سوری مشید آیت چھم یاد دپس کیا یاد دپن اخ آیت چھم یاد ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم یمس پروردگار ذلیل کرے تمس دی عزت کان دپس بی کیا یاد دپس بی چھم یاد ومن یستبدل ایمان بالکفر فقد ضل سواء السبیل ومن یستبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل یم ایمان سن ترائت کفر رٹن سو ڈول سو گمراہ دپس 30,000 حدیث پاک سی زبانی یاد کی یاد تم مز دونس اخ حدیث ومن بدل دینہ فقتلوہ یم دین ترائت ژھنون تمس ژٹیو گردن تمس ژٹیو ماریون ام پت ووت ام شیخن آسمانس کن تجن نظر دونس اے پروردگار مے اوس نہ ژے پٮ۪ٹھ یہ ومید کی یوت نزدیک کنت کوتس یوت دور اور ایمان دت نیوتھم ایمان واپس بے ایمان بنو تھس نہ ژے پٮ۪ٹھ یہ ومید کم از کم کی ام پت لوگن ودن زبردست اور شیخ سے فرمان شیخ جنید بغدادی شیخ شبلی اس تہ وود یوتا وود خنزیر آئی تمو تہ وود تمو دی ڈل گئی تکیاز تمن ٲس حال گٔمٕژ مےٚ شیخس سۭتۍ ؤریس یِتھ کٲٹھۍ گُپنن تیرن حال گژھان أسۍ گٔے نا اُمید گٔے واپس بغداد پکان ٲسۍ 3-4 دۄہ ٲسۍ گٔمٕتۍ اَسہِ وٕچھ دریاے دجلہس پٮ۪ٹھ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ کُس تانۍ صاحبہ سفید پلو لٲگِتھ أسۍ گٔے نزدیٖک اَسہِ دوٚپ کُس تانۍ صاحبہ چھُ وٕچھو کُس چھُ أسۍ ییٚلہِ نزدیٖک گٔے اَتہِ وٕچھ اَسہِ یِہوٚے پنُن شیخ اور ییٚلہِ أسۍ نزدیٖک گٔے شیخن دوٚپ اشہدُ ان لا الہ الا اللہ واشہدُ ان محمد عبدہ ورسولہ شیخن پوٚر بڑِ کلمہٕ أسۍ گٔے روٚٹ نالہٕ مٔنٛزۍ شیخ چھِس مٔنہِ کران ہتاش شیخ لگویس بلائی ژٕ کِتھ کٔٹھۍ واپس بھی تہٕ گٔے میانیو دوستو عبرت لوٚبوا دوٚپُس عبرت حظ لوٚب اَسہِ دوٚپنکھ بہٕ بنیوس بیٚیہِ مُسلمان بہٕ بنیوس مےٚ دیُت پروردگارن بیٚیہِ ایٖمان دوٚپُس قرآن پاک اوسُے مٔشِد گوٚمُت دوٚپ سُہ پیوم سورُے بیٚیہِ یاد پروردگارس کوتاہ کال لگہِ سِم کارڈ ژھٕنِن کٔڑِتھ گوٚو خٲلی موبایل بیٚیہِ ضوٚرتھ بوٚرنس آو بیٚیہِ سورُے میموری کارڈ کوٚڑ نٮ۪بر تتہِ روٗد نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ حدیث ٲسۍ یہِ 30,000 یاد دوٚپُن سٲری پیٚیِم بیٚیہِ یاد دوٚپُن شیخ
ولایتک لباس دوپت تمہ دہ مے کوڑک سہ یہ کڑ لباس لاگان اتھے کٹ اولیاء کرام نوان لاگنے ولایتک لباس کمیک پتہ کمہ درجک ولی آس سہ تمے درجک تمس سہ لباس لاگنے ولایتک لباس تمس کوڑمت سہ عام انسان ات دس ولایتک لباس لوگہم بی دتہم تھوٚد درجے بی دتہم دس حضرت وۄنۍ ون تہٕ یہ آزمائش کیازِ گٔے یِژھ یٖژ بٔڑ آزمائش دوٚپُن دوستو أسۍ یتھ بستی منٛز گٔیے پتہٕ اوس نمازِ ہُنٛد وقت تہٕ أسۍ گٔیے کیٖرِس پٮ۪ٹھ آب اننہِ ییٚمِس تٔمِس کورِ کُن پیٚیہِ مےٚ نظر تہٕ بہٕ گوس دیوانہٕ تمہِ برونٛٹھ یۄس بستی آیے تتہِ وٕچھ مےٚ لُکھ بُت پرستی کران کیٛاہ کران بُت پرستی کران اور گۄنہن منٛز مبتلا مےٚ آو دلس منٛز کِبُر مےٚ دوٚپ بدبخت وٕچھ کیٛاہ چھِ نفر گٔے أسۍ کمال چھُ کوٚرمُت پروردگارن عطا ولی خدا چھِ کیٛاہ چھِ صاحبِ کشف کرامات مےٚ آو کِبُر مےٚ آیہِ باسان تِم حقیٖر تہٕ ذلیٖل پنُن پان باسان واریاہ تھوٚد اچانک آیہِ غٲب منٛز آواز ابو عبداللہ ایمان چھُیا چون ایمان چھُیا ژےٚ پنُن اگر ژٕ وٕچھکھ وٕنۍ کرو اتھ ایمان نِش محروم یتھ آیہِ آواز ابو عبداللہ اندلسی اوس ناو اتے ژوٚل ایمانُک نوٗر میانہِ سیٖنہٕ منٛز مےٚ دوٚر فکرِ کُس تانۍ جانور اوس سُہ ژوٚل اور یکدم آیہِ ملٲیک تِمو نیوٗ مےٚ ولایتُک لباس کٔڑِتھ بہٕ روٗدُس ولایت روٚستُے برونٛٹھ کُن آو گوٚو مبتلا اتھ منٛز دوستو کُنے پٮ۪ٹھ تہِ کِبُر کانٛہہ گژھِ نہٕ حقیٖر زانُن ہرگز تہٕ ہرگز یہ خدایَن دیُت شُکر کرو تتھ پٮ۪ٹھ مےٚ نِش آو صاحبہ اکھ